ade nurakateri balitoga waaka dakkaruga algun men balalan ebejehe islam deenuga ifada halate meduru ejjinama kanta koran onnane kon usula kunto migotum balaruga rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas furtakan algun men nazar hingalaruga mi huriha kamaka vesekalefan algun men navani irshad dewafa egotum rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawafave nuba balitake nuwata gaeng ara balitake e bimegga feturekam gawanama efada bintaka nudiuma egoton rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawafave idha sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tahbitu wa idha kana bi ardin wa antum biha fala tafirru min e bimegga ta'un bali feturifaawakam ga khabar libijjekam gawanama e biman nufabashe nuwata e biman nudashe adi e bimegga ta'un bali feturifawa bimegga hure ekam ga khabar libijjekam gawanama e bimun nunikunashe ehvima me hadis bas fulun rasul sallallahu alaihi wasallam argumenna me irshad evani nuba balita feture iruga e balita feture midimawa emme bode sawbaki e bali jehifawa mihun ituru mihunna ekuwe masni won kamuga ehvima me hadis bas fulun argumenna miwani irshad evwafa ek iffarakon ekahir kurumanwata miharuge mi bahunnama quarantine kurma ehve mi ge saatsteka ahar kuriga rasul sallallahu alaihi wasallam argumenna devwafa wa irshade ehve mi irshad ge aliga argumen ge ulum battan kuri me irad kuraviya rangalwa mundanu